izlaganja sam Miloš Stojanović, pokazat ću još jedan cool trik, zove se prorok, pa da počnemo. Jedan sasvim normalno špil, karata, dek, samo da ga promešamo dobro. Sve ovdje normalno. Sad ću ja napraviti jedno predviđenje. Ovdje. Predviđenje je gotovo. Pa možemo da počnemo. Sad dalje. Postavit ćemo predviđenje negdje u sredinu. Pokrit ćemo ga ostatkom deka. Sad ćemo malo da pucnemo prstom, malo magije. Ćemo da uzmemo predviđenje. Ja ću vam ga pokazati. Dvojka, tref, jas, kara. Ali kakve su ovo karte? Jedna nalazi ovdje. Da, to je dvojka, tref. As, kara. Možda je ovdje? Nije ovdje. On se nalazi ovdje. Znači, as, karo i dvojka, tref. Ovo je bio još jedan od mojih trikova. Subscribeujte i lajkujte da bi bilo još njih. Hvala što ste gledali moj trik prorok. Ja sam Miloš Stojanović i vidimo se neki drugi put. Hvala što ste gledali. Vidimo se.